hi chi ten commandment adinga asaw pen chuting tal alai lung pen choi ai na Roman Catholic ten pathin thu pi lo pi ta la poimo ta pen hi ta manga hial kit wam vetang number 4 pen khu number 3 a hial cho chuting tal remember to keep holy the Lord's day ati kit cho sabat jong hilo the Lord's day ati kit ta cho ai so the Lord's day can be interpreted in any days cho hi chi duha thu ta ki bola ya chu pathin ten commandment chu a hial hi ai ma lai ko la ka sei nom ki kha chu Roman Catholic ten ka la khat le ni ni hi diplomatic ta hial hi ku ki cha ten mang ten commandment pum pya hial hi koi tha nan khiawa moi te la party hong lu na ten commandment tha ka hin pu pi ta ta song pi ka ma ki tungai chu khu pathin dan thu i do naw kineu pan hat chung pathin do nan thu se ati sanga gim nei zo ku ki ten pathin na do he ya chi iti lai jong le igamu hi wang phat na lung thei lo ding phat thei nai chan lo ding mi nui si le mi no thap le mi chut phai si ding me ya chun ku ki fanatic ki tin hin ku mango hi binti avela ka tu se no sia ka sei jing nei ai chu diabol khep hla mi te hi we ti ki chen ta ki mo in ya chu damu te iti wai le thiem gau hem lam kai na a ku ki leader ro si ki khep hla na ten commandment khu gang chara ku ki ten vo chi wa isu mang ta ka siwa pathin lung han na ila wa kim loading phat thei na jong thei loading ai mi nu ya politically spiritually ya suppress easing ningo ima khu wa lo de hitabang ta hui si ta ini ki hla zo no wa kum som la nga zo la nga ching khulam doi choi nu thilain ko lu na pathinu ka hi tia inam pu pi hin lem thanu ku ki minang ki chim ki na in thilha ki chip na nam mi te thilap bu khat hunga na pathin bi insol hi na namu ka ngai lu hi midang sang ka ngai lu ni kanam lan Israel sang ka ngai lu ni nong hwa ding thugil ta ki shut na ke man ke na ka hin pu pi ke tai ku ki te ki thap na hi pathin thu do na nga na satanin chung nung pe na i thap naw hin hi chinam mi te chu i tin ti yong le i wang phat lo dio he ye chung ka sei ngai wing ka so pi ti ho nam lam kai ho bung lam kai ho pastor evangelist reverend ki sa ho zo sin lo ngai win i chon sit now til dang sei win abul pi pe na diabolin ei thap hla now pathin chung nung pe na i do now pathin dan thupi noi si tai bol now le i chut pha now song pi ga ma thupi som ki ti to hi chi thilapu khat pathinang kilama i bible thu thingu pathin thu lo pi ta ki khial ti nei lo khat khial dinga bible dang khat ta bang hung pi pa hi chi ki ho na mun hi gang chala hi chi mel ma lin pen hi ta imu ma sat lo wa le i dam lo de hi ti ki chin ta tu nia ave vela het sa na le warning ka hin bol ki nei ya su tu ni ka tu sei nga ya het chi na hi chu warning message het thiam zo si hong do hi ti win malama ding do hi ti win ikil hep phla naw pathin tu do na pen hi su mang ding le do dinga front line na hong ding do dinga ka tiap na hi wa ye chun pathin ko na ole pathin warning message nga he ti we ti ka tip na nom na hi we